саломи гарм нисори шумо бинандаҳои азизу гиромӣ. Умедворем сиҳату саломат ҳастед ва ҳамин лаҳза навиди бомдодиро тамошо мекунед. Афсона Кобиршо ҳастам ва шуморо бо хабару гузоришҳои нави Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно месозам. имрӯз 27 ноябр аст ва соат дар душанбеи 11. 1 солу 6 моҳи зиндон барои ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар Русия. Cобирҷон Собировро ба кор баргардониданд. Дагир Хасавов вакили хонаводаи Ҳувайдо Тилозода 6 сол зиндонӣ шуд. Парвозҳои Fly Dubai-ро ба Тоҷикистон кам карданд. додгоҳи дар Русия ду сокини ин кишварро барои талоши бо роҳи ғайриқонунӣ шаҳрванди Русия кардани як муҳоҷири тоҷик маҳкум ба зиндон кардааст. сокинони 47 ва 27 солаи шаҳри Волгоград бо ташкили муҳоҷирати ғайриқонунӣ бо машварати пешакӣ айбдор дониста мешаванд. طبق اطلاعی دادستانی منطقه ولگگراد این افراد با یک زن شناسشان برای ازدواج قلبکی یا موقتی با مهاجر تاجیک 50,000 روبل پیشنهاد کردند. هدف با آسانی شهروندی روسیه را به دست آوردن مهاجر تاجیک بوده است. با قرار دادگاه برای تشکیل مهاجرت غیرقانونی با افراد بازداشت شده از جمله به زنی که بر عوض پول راضی شد با مهاجر تاجیک ازدواج قلبکی کند از 1 تا 1 سال و 6 ماه زندان تعیین شده است. برخی از مهاجران تاجیک در روسیه به خاطر هرچه زودتر به دست آوردن شهروندی آن کشور با زنان و دختران روس ازدواج میکنند. بنا به اطلاع ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی وزارت عدلیه روسیه هر سال در این کشور بیش از 12,000 شهروند تاجیکستان با شهروندان روسیه ازدواج میکنند. پیش از ازدواج مقامات روسیه از داماد تاجیک میخواهند ثابت کند که در وطن همسر دیگر ندارد. گروهی نوی کاری در تاجیکستان برای پیشگیری از جنایتکاری با نورسان و جوانان کار میبرند. این گروه در نزد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تأسیس یافته. هدفش تهیه چاره‌های ضروری و دریافت راه‌های موثر بازداشتن نابالغان از قانونشکنی ها بوده است. بنا به اطلاعی که در سامانه وکیلی نشر شده است، با این گروه همچنین نمایندگان از تمام ساختارهای و نهادهای دیگر دولتی از جمله وزارت عدلیه، وزارت تندرستی، وزارت علم و معارف کشور، وزارت مهاجرت و مهنت هم شامل شدند. تصمیم مذکور اخیراً در یک همایش در وزارت کارهای خارجی و در دایره برنامه دولتی پیشگیری از قانونشکنی ها میان نورسان برای سالهای 2020-2024 گرفته شده است. صابرجان صابرов سردختار بیمارستان ولایتی سوخت را که ماه می دستور به خانه هایشان جواب دادن بیماران کرونا ویروس و التهاب شش را اجرا نکرده با خواهش خود ترک وظیفه کرده بود، شنبه 21 نوامبر باز به حیث سردختار به کار برگرداندند. او این دفعه سردختار مرکز بیماری‌های دل در شهر خوجند تعیین شد. صابرов در صحبت کوتاه با رادیوی آزادی روز 26 نوامبر گفت از صبح روز شنبه 21 نوامبر به کار شروع کرد. صابرجان صابرов گفت که بعد از سبکدوش شدنش از وظیفه سردختار بیمارخانه ولایتی 6 ماه گذشته بیکار بود. نام این دختر سوختی ماه می سال روان سر زبان ها شد. او دستور مقامات را که پیش از بازدید احتمالی نمایندگان سازمان جهانی تندرستی از این بیمارستان مریضان را به خانه هایشان جواب دهد رد کرد و با خواهش خود ترک وظیفه کرد. صابرجان صابرов آن وقت در صحبت با رادیوی آزادی جزئیات ترک وظیفه کردنش را آشکار نکرده گفته بود معنی رفتن از وظیفه ترک کسب و کار کردنش را ندارد. بیمارستان ولایتی سوخت واقع در شهر خوجند آخر ماه اپریل به شفاگاه مخصوص بیماران کرونا ویروس و پنیومونیا تبدیل شد و دهها بیماران از مرکز ولایت و شهر و ناحیه های ولایت آنجا بستری بودند. تا این وقت مقامات سبب از کار رفتن صابرov را شرح ندادند. او قبلا وظیفه سردار ریاست تندرستی سوخت، سپس سردختار بیمارستان ولایت را بر عهده داشت. شرکت هواپیمایی فلای دوبای پرواز دائمیش را به تاجیکستان کم کرده است. از این به بعد هواپیمای شرکت هفته یک بار در مسیر دوشنبه دوبای و برعکس پرواز انجام می‌دهد. چون این تصمیم را ستاد مبارزه با کووید 19 در تاجیکستان و با هدف پیشگیری از پهنشوی بیماری همگیر گرفته است. نمایندگان آژانسی اویاسیای شهروندی تاجیکستان میگویند حالا گفتگوشنید درباره برقراری پروازهای دائمی با چین و تاشکند و روسیه ادامه دارد.
Дагир Хасавов вакили мудофиъи шинохтаро дар Русия ба 6 соли зиндон маҳкум карданд. Хабаргузории ТАСС навишт, ҳукми додгоҳи Измайловаи шаҳри Москав рӯзи 26 ноябр содир шуд. Ӯро барои шаҳодат ё баёноти бар дурӯғ айбдор карданд. қаблан намояндаи додситонӣ барояш тақрибан 7 соли маҳрумӣ аз озодиро талаб карда буд. Александр Лебедев, вакили мудофиъи Дагир Хасавов, ба хабаргузории ТАСС гуфтааст, бино ба ҳукми додгоҳ ӯ давраи ҷазоро дар зиндони низомаш умумӣ адо хоҳад кард. вале айни замон афзудааст, аз рӯи ҳукм шикоят мекунад, чун ба бегуноҳии нафари зери ҳимояташ бовар дорад. ин вакили шинохта рӯзи 17 сентябри соли 2019 дастгир шуд. вай он замон аз ҳаққи хонаводаи Ҳувайдо Тилозода, кӯдаки қатлшудаи тоҷик дар Русия ҳимоят мекард. ҳамзамон вакили дифои раҳбари пешини ҳукумати Доғистон Абдусамад Ҳомидов ва муовини ӯ Раюддин Юсуфов буд. ӯро дар доираи ҳамин парванда боздошт карданд. худи Хасавов иттиҳомро беасос дониста, боздоштро дорои ангезаҳои сиёсӣ донистааст. Тоҷикистон бори нахуст бештар аз 300 000 ваксинаи вируси баногӯшакро ворид кард ва номи ин бемории сурхча гулафшонро ба сурхча баногӯшак гулафшон иваз намуд. гуфта мешавад, ин беморӣ солҳои ахир дар Тоҷикистон зиёд шудааст ва аз ин рӯ эмгузаронӣ алайҳи ин беморӣ шомили барномаҳои миллӣ шуд. ҳамкорам Фарзон Муҳаммадӣ дар ин бора гузориш медиҳад. дар Тоҷикистон имсол барои аввалин бор бемории баногӯшак ба барномаи миллии иммунизатсия ворид шуд ва аз охирҳои моҳи ноябр ваксини зидди ин бемориро истифода мебарад. давоми 3 соли ахир дар ин кишвар аз 1,5 то 2,5 ҳазор ҳодисаи дучоршавии кӯдакон ба ин беморӣ зиёд шудааст, ки то имрӯз ваксинакунии баногӯшак дар тақвими миллии иммунизатсия пешбинӣ нашуда буд. Вакцина просто дувалента буд, яъне ки бар зидди сурхча, бемори сурхча ва бемори гулафшон. Акнун бар зидди се беморӣ, яъне пешгирии се беморӣ мекунад. Сурхча, баногӯшак ва гулафшон. Оиди агар баногӯшак гӯем, ин бемории сироитӣ бо воситаи вирус паҳн мешавад, тез паҳншаванда ва оризаҳои ҳамин дорад, ки менингит, каршавӣ, архит ва безурётӣ. пизишкон мегӯянд, дар сурати истифода накардани ваксинаи саривақтӣ бемории баногӯшак паёмадҳои нохушро дар ҷисми кӯдакон мегузорад. барои иммунизатсияи кӯдакони синни 1 сола ва такроран дар синни 6 солагӣ истифода бурда мешавад. ин ваксинаҳо бо сертификати Созмони Милали Муттаҳид ворид мешаванд ва бо кӯмаки Созмони Тандурустии ҷаҳонӣ амалӣ хоҳанд гардид. ваксина ки мо чӣ хел гирифтем, ваксина мо мегирем аз Канада, аз Белгия, аз Франсия, Южная Корея, Кореяи Ҷанубӣ, баъд Ҳиндустон. ҳамин ваксина ки соҳаи иммуноваяш саноаташ тараққӣ кардагӣ, ҳақиқатан ва тараққӣ кардагӣ давлатҳо. 98 сол пеш дар моҳи декабр иттиҳоде бо номи Шӯравӣ ё СССР таъсис ёфт, ки Тоҷикистон яке аз 15 кишвари узваш буд. тоҷикон 70 сол дар ҳайати ин иттиҳод зистанд. 29 сол пеш ва дар моҳи декабр СССР пош хӯрд ва Тоҷикистон мустақил шуд. бо гузашти тақрибан 30 сол тоҷикон ба пошхӯрии Шӯравӣ нигоҳи мутафовите доранд. гурӯҳе мехоҳанд дубора ба ҳайати чунин иттиҳоде баргарданд ва ба гуфтаашон зиндагию серу пур дошта бошанд ва дигарон ҳам мустақилиро беҳтар мешуморанд. ин мавзӯи баҳси ин шумораи барномаи гапи озод аст. меҳмонҳои барнома Умедҷон Аҳмадзод, рӯзноманигори тоҷики муқими Амрико ва Рустам Аламхонзода, шоири дар орзуи СССР ҳастанд. пайваст шудан ба иттиҳод, ба чунин иттиҳодҳо ин қурбонӣ кардани иқтисоди миллӣ аст. ман боваре дорам ки мехоҳем намехоҳем ами капитализм барҳам мехӯрад. шакли пурраи барномаро рӯзи шанбе дар сомонаи радиои озодӣ ва канали мо дар YouTube ва шабакаҳои фейсбукӣ бубинед. бонки миллии арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 27 ноябр чунин таъин кардааст.
бинандаҳои азиз, шумо хабар ва гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳонро аз барномаи навиди бомдодии радиои озодӣ тамошо кардед. Давоми рӯз ҳамкоронамон барои шумо хабар ва гузоришҳои ҷолибе таҳия хоҳанд кард. То барномаи баъдӣ худоҳофизӣ мекунем ва ба шумо рӯзи хушу пурбароро орзу мекунам.